Pada sebai piki parlok ki bistana ban pe yak de video ha ka channel. Lada ka Ballon'dor award kan penkelai karul. Ngalong uba ibit ban Jacob yau Lionel Messi ban Erling Haaland ong ukelen Mbappe. Hadin baki pajba kila kemilinti ba ka Ballon'dor award mentau usnem. An kurbai da Lionel Messi lane Erling Haaland. Hendrai na kaleng ukelen Mbappe ulakam ba ka Ballon'dor award mentau usnem. Un job himau lada ka Ballon'dor award kan penkelano ya karul kata nakarul kabarim syakarul kabatmai ukailen Mbappe haba ajing kren hak friend media outlet ulong baka Ballon'dor award kadai ban penkelano ya karul kata nakarul kabarim syakarul kabatmai mbat lada ka Ballon'dor award kan penkelano ya karul kabatmai nganlong ubabit ban Jacob yo Lionel Messi lane yo Erling Haaland ya ka Ballon'dor award mentau usnam shushu ukailen Mbappe ulong baka Ballon'dor award kadai ban select yo most impressive player yo most impact player but most decisive player but kamtam yo player uba speed kikmat but ngadon but lightly haka position jonga haka ba POE but shisha ngalong uba bit ban Jacob ya kaneka award penpau kalen Mbappe kumbat pen kenmau ne kalen Mbappe usai penpau no way sunam sha way part sunam baya ka Ballon'dor award udai hiban kur mau hendrai unu sunam in sapek manoban yokur ya ka Ballon'dor award Hapadeng Lionel Messi, Erling Haaland buat ukalen Mbappe. Parlok pila ban jubab mano ba job ya ka Ballon'dor award mentau senam. Leng ba ka komen jampi hakane ka video. Te parlok tang kini ki kubor ngangai pila sautu ngin saya kendu hakawai pat ka video kublai shibun.